Tumwanchumurana mugoroba muyaburi twerigaale Jumapili tariki 10 cy'umutinyigo 11 nabo igachinga cy'umurayi w'ensi ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto agandi tukuburi abakenya go cyama muri nchiremo y'ukino 10 yense iga Ekeonga Ewikendi chinsa 10 cy'abana mugoroba nkuru kwa Kevin Onkoba kabane njiko Ekeonga chinsa 10 ni gotogo chakurwa se county ya Kisii maega yegati ya abarai gose maega yebyegwa nyako bikuruegwa via Gega Awards umuyigo yunyako korekana ari kuri goro asensemilia 86 nigigeta seni kia Getembe kiabetege kurarigwa koba na mbeyemo ase rogongurwa gusi na isko ya gusi na boni gebyegwa obyo bete bikuruegwa egati abarari kurwa segeta seni kia Getembe ni go banyorete ebyegwa byo ati aba Pastor Mary Kerubo nabo iko DJ Atsan uyunya kaboko nyoreke wa ya DJ of the year nabo igo egatie byego binde binge nabo nigo egatie ya abatenere taseni kia Getembe bakora wa amono mu director wa taseni kiga muske Obed Mokua nabo igo Sharon nigo banyaka bayikarana asensemeyo nenchiremo yokone kinga ba beire bakokera okoboro nabo igo kulira yugo chia kurwa abokorwe buya go chia ase abamenyi be county ya Kisii na isko ya Gusii. Mwanchumurete kwirana asensemele county ya Kakamega ni gorit ko rero umurai wensi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto aikirana asensemo ya Kwiselo asaberga kurira yugo chia kubwatirana amona bamenyikurwa asorogongo ru western eligo kine uchumi yensi ya Kenya okinga kecho boigo muske Ruto aberga gotemna nigo babegete mirobelise ne yugo chia kubwatirana amona amenyikurwa asorogongo ru eligo kine ense iga kemagendero. As I talk to you mumesikia my friend Shinali akisema ya kwamba gold refinery, the first one in Kenya, inajengwa hapa kwenu. Tulianzisha mwezi wa 6, kufikia mwezi wa 4 itakuwa tayari. The first gold refinery in Kenya, hapa Kakamega. Na hiyo gold refinery, sisi kama serikali tumetoa ardhi, tumetoa mwongozo, milioni 5 katika hiyo program. Katika ile program ya public private partnership ndio tuhakikishe ya kwamba ile gold iweze kufaidi nyinyi, kwa sababu hakuna haja kuwa na gold hapa na haiwasaidii, ikikaa huko chini iweze kusaidia mtu. So we need to unlock the potential that exists in the gold resources that we have in our country. So jambo la kwanza tunakamilisha ile gold refinery. Jambo la pili Paul Simbarati ni Gabriel Gwesokia na kulira yugo chia gusira nabo igo gukine amagendero ase county ya Kisii okwana chinga ki anyakobo sanga amo n'abakristo kurwa sensemeli ya Musocho nigo muskarati abiri alireira yugo chia kwane kingo bwatani ale aba MCA bonsi amo nenchiremo yokwane kingense ya Kenya kose county ya Kisii yabereke guskabusi abuga ongasire karibu wiki ibere ongasire sana mpaka noeni gorekera mbole tena mukandi ndiko koraki tindigoje ekyani ma edinka nkonda ingire na endo ma tena ara abo monto mo bya chinga kigete ananga injo abantu bana baba nge bitinambia era and I want to confirm nge bitinambia koraki abero monto mia mheshimiwa will continue working abantu bonse PSH 145 n'abantu bana ngakete chikura bonse na inche enchira yo kandanyale go koro obonne bwa Nyasaye ndanyale go tugire tere Nyasaye no okorera abantu bane gas. There is no another way.
kwa sababu hakuna mtu mwingine ataruka kutoka kwingine, hakuna gavana mwingine ataruka saizi nikiwa ofisini afanya kazi. Mimi lazima nitafanya kazi kulingana na vile sheria inakubali na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo let's be assured, nataka kuhakikishia, and the pastor, this is important, tuespina wanyabivetol, including Injina Moranyo Ninche, one of the chief sinners, na kitogo njina before God, kwa sababu ngembekeke mahavira enda eto watewa hiyo. Wanchumura chinga kiagani tukwane kigwa kurwa sensemejo barai kurwa asensemiri kaunti ya Nyamira. Mujumbe West Mugirango mwakili Steve Mogaka ni gabirika gwasokia na goteamna nigo egetie kio kiabirige korenta okungusano gotindi nabo igasa bange babiro bateamna nerbuya serikali guchya kurigeria nabo kwane kinga nguchire korose egetie kyo mnencheremo yugukino uchumi ye kaunti ya Kisii nabo nigo mwakili Steve abiriga komocha anamono egati ya barai kurwa se kaunti ya Nyamira asokonganya egetie chindege kwenda asensemeria ya Sirunga. Mwalimu wetu Profesa Kindiki karansere kiroge kinobomo gusu bunaba gusi bokonya tore ulikonyo tuligereria amaisa amabe ebiri ya gucha gusiaro mu gusiata bwate PS kiragenda sagocha uyorono mu gusu wake tubwaterane na batokonyora. Mheshimiwa wakili Stella, kwa niaba ya darasa lako tumeleta rambirambi na kukuambia in this journey we walk together. Rise up and let life continue. Tuenya sali litatu mina sagia na kubua mono na inu motokonya bugira ngorogoro egetita linumwe kama ulire. Ngetikiende gata linumwe kama ulire. Na inche konya matia nyobe kirege Sirunga. Na inche gomu ulire geti. Truth be told, and Mheshimiwa Gavana Bihuji Iga. There is a naya tiganya kuana barogia babaigwe yana kuana nege songo. There is a conspiracy in this republic to try and make Gusii land airlocked. It cannot be possible that an airport at Sulika that was run by the colonial government can now become no airport when we are an independent country. It cannot be. I want to urge those of us who have experience and expertise in aviation, we can make Sulika Airport. Chumura tukwirana asa orogongo rwa Nyanza mninchiremo yoko nikinge kiama kia ODM kiabirige konyora ababwatani abange litko liarero nigo mugavana we county ya Homa Bay Musbat Gladys Wanga yakobo kwarigania abarai a okurwa achinsemo a oimensi ya Kenya mninchiremo yoko nikinga babere bakurikia ababwatani abagiabe kiama kia ODM okwana chinga kecho nigo muwaziri asereta Jombadi abereka gwesokia na goteamna Musbat Gladys Wanga gochorokoba umunyakiro gobwe kiama kia ODM niyokera chiko konya kwane kinga kia mekio kiabere kegukina. I've been the chairman of ODM for 10 years, from 21st of November 2014 to this year, August 8th, 2024. That is a period of 10 years. I am happy and I want to thank the party leader Raila Amolo Odinga that when I was leaving the party chair, because now the Lord has not allowed me to be a cabinet secretary and become the chairman of the party, he saw it fit to retain the same seat in Homa Bay. Today I am doing official handover of the chairmanship of the party, the biggest party south of Sahara and north of River Limpopo. The chairman is called ODM. So Nyawangaya